Mwongeye kwirirwa abakunzi ba cano yacu Rubavu Buy and Sell, cano ibagezaho amazu, ibibanza bigurishwa n'ibikodeshwa by'umwihariko mu karere ka Rubavu. Njye amazina yanjye ni Biziyaremye Emmanuel. Duhuza abaguzi n'abagurisha bakagura cyangwa bagakodesha. Iyo serivisi tuyitanga neza cyane kuko tubimazemo igihe. Hano rero twabazaniye imari, niko navuga. Ni imari mu mujyi wa Rubavu, neza neza hafi y'umusigiti munini. Ni imari iri kuri kaburimbo ku muhanda munini. Ni pariseri y'ubucuruzi, ba bandi bashaka kuzubaka inzu z'ubucuruzi, amagorofa. Rwose umwanya wanyu ni uyu nguyu. Ni pariseri nini ifite metero 30 kuri 30. Ifite ubuso bwa 800. Noneho harimo inzu nk'uko muyibona y'imiryango 3. Nayo ikodeshwa menshi kuko uri muri santere, iri mu mutima w'umujyi neza. Hano abahazi mu mujyi ku musigiti munini, ikoze kuri uwo muhanda, ni aho ngaho n'amafoto nk'uko mubibona. Ni ukuvuga ngo iyi pariseri cyangwa se iyi nzu iri muri pariseri nini cyane iragurishwa miliyoni 90. Gusa washimye tukaguhuza na ba nyiraho, mushobora kumvikana bakaba bagabanya. Ni pariseri nini, harimo iyo nzu muri kureba, ifite imiryango 3 ikodeshwa. Nyuma mu gikari ni hanini cyane, naho ni hanini bishoboka. Hariyo yanegise ishaje, ariko mbese ni nka pariseri mu gihe kizaza umuntu ushaka kubaka amaduka, ikoze kuri kaburimbo igakora no ku muhanda wa aveni. Rwose ni karibu, ni karibu. Reka mbareke muyitegereze neza. Aho hepfo mubona hari indabo, naho harimo. Rwose ni karibu i Rubavu. Uyishaka waduhamagara kuri 0783303227 cyangwa se 0781175255. Izo nimero zose ziba no kuri WhatsApp. Rwose watuvugisha. Ni karibu cyane. Ni imari nziza cyane. Kuri interese yaza tukamuzana ba nyir'ubwite, rwose bashobora no kumugabanyiriza. Igiciro ni miliyoni 90. Ni Rubavu. Amafaranga sinyavuga, harimo wakumva ukagira ngo ni menshi, ariko bitewe n'aho iri n'uko ingana n'ibiciro byaho ntabwo hahenze. Ni karibu ku babishaka, mwaduhamagara. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, comment na share kugira ngo iyi video igere kuri benshi. Murakoze cyane.